Ek is so opgewonde. Okay. Ons is reg. Ek hoop ons is reg. Hallo almal, dis Janai en welkom terug by my YouTube kanaal. As jy gewoonlik my video's kyk, sal jy weet dat ek normaalweg Engels praat tydens die video's, maar vandag het ek gedink dit sal interessant wees om 'n bietjie iets anders te doen, waar ek die een is wat onderskrifte nodig het en die reeks wat ons kyk eintlik in Engels is. Ek is so bietjie gestres hiervoor want ek is baie gewoond daaraan om in Engels te praat en my reaksies te gee. So ek het klaar omtrent 3 keer hierdie moes oorbegin of jy weet ophou praat en weer 'n stuk sê want ek is so gewoond daaraan om in Engels te praat en selfs in normale gesprekke waar ek besig is om Afrikaans te praat, is dit gewoonlik 'n mengelmoestaal. Dit is baie algemeen om Engelse woorde in te gooi, maar ek gaan probeer om puur Afrikaans te praat tydens hierdie hele ding. Dit voel verskriklik vreemd, so as ek 'n bietjie ongemaklik voorkom, dis hoekom. Ek wou dit oorspronklik doen vir my kanaal se 5 jaar herdenking, maar ek het net nie by dit uitgekom nie. So in steede daarvan het ek besluit ons gaan dit doen vir die herdenking van Heaven Officials Blessing, toe dit die eerste keer uitgekom het op Halloween. Daar is nie 'n Afrikaanse woord vir Halloween nie, kom ek nou agter. So ja, ek hoop julle gaan dit geniet. Ons gaan vandag die eerste episode van Heaven Officials Blessing kyk, maar ons gaan dit in die dub doen, want ek het nog nooit die dub gesien nie, so ek is baie nuuskierig hieroor. Voor ons begin wil ek net baie dankie sê vir my patrons en members. As julle belangstel om deel te word daarvan, is al die inligting daarvoor onder die video en al my sosiale media informasie kan ook daar gevind word. Okay, nou dat dit uit die pad is, want dit was verbasend moeilik, gaan ons begin met die video. Dit voel so nostalgies. Dit was my heel eerste keer wat ek kon 'n reaksie doen op 'n MXTX reeks. En ek dink hierdie was my heel eerste video wat nogal baie views gekry het. Oh, nee. Ekskuus, ons moet net luister, dit is so mooi. Hierdie kunststyl is net vir my so beautiful. Ek weet dit is nie prakties vir animasie nie, maar ek wens tog so mens kon sulke tipe animasie sien. Ek is okay, ons is okay. Ek sal kyk of ek dalk, miskien sal ek aan die einde, wanneer ek die afsluitingsdeel doen, sal ek 'n bietjie meer praat soos wat ek gewoonlik praat, waar ek my Afrikaans en my Engels meng. Maar ons gaan probeer suiwer Afrikaans wees vir die meerderheid van hierdie. Someone just descended! Quite an entrance. Who is it? A new arrival in heaven. It must be remarkable. Highly cultivated. Fiercely talented. Dit is Chilean, hy is spesiaal, okay? You know, a couple hundred years ago, the same thing happened when Prince Xie Lian ascended. No, not him! Hallo, jy is so pragtig. I see. Somehow I find it difficult to be excited about that. Well, the prize. Ek was nie seker wat om te verwag met sy stem nie, maar
dit werk, dit pas vir my baie goed. Then count me in next time as well. Guess who was second? That's tough. Niemand. We began the contest this year. Specifically, just this morning. Lovely. Oh, my And it God. would seem that I showed up just Ah! in time. Ek soek myself dood. Okay. Do you know why? What bell? Very observant. It's no longer there. It was shaken off. Dis die beste, want soos, as jy dit die eerste keer kyk, dan, ja, mens sien die klok wat daar hang, maar jy dink nie te veel daaroor nie, nimmer wetend dat dit relevant gaan word vir hierdie gesprek. He was a martial god. He cut the bell in half. Now observe this gold. Die feit dat die mense wat negatief geaffekteer was deur sy arrivering, sy vriende wat sy vorige lewe was, like, ek weet nie of dit 'n bietjie te veel is om hulle vriende te noem nie, maar ons weet. Okay. Erected to take the place of the numerous buildings you devastated during your rather destructive ascent. Afraid so. It's simple enough to fix. And how's that? Merit credits, 8.88 million. Though I know you don't even Eenvoudig. have a tenth of that. I've heard no such news about His Majesty. Are you asking on behalf of someone else, perhaps? Your Highness, Jy is besig om as prins te wees. He was banished in a single tea break last time. Dis breed. You don't want the prince to be expelled again. This is just what I expected. Hello everyone, I'm back. Yes, It's we noticed. ongemakkelijk. What with your destructive entrance. Very sorry it hit you. Pardon, but what is your name? Oh. Your Highness, it's Xuan Zhen. General Shenzhen? You mean Mu Qing? Who tore down my palace? I'm sorry. Your Highness, that's Nan Yang. Yes, I know, but does he recognize me? Likely not, as Ek he's dink nie been ek kan jou mortal vergeet and nie. mis- I have business to attend to. I'll take my leave. Farewell. I have Ek hou work baie to van al die too, stemme wat hulle so Delilah. ver gekies het vir die karakters. May you have a safe journey, and wherever you go, I wish you all the heavenly blessings. Okay. Ja, All dan. taboos. Be shattered. Ek gaan vir myself net hierdie ene gee. He said it. Okay. Okay, ek sal nou weer Afrikaans praat. Ah. Ek weet nie hoekom nie, maar ek is net verlief op sy hoed. Please take a seat. Ek is vergeet. Die vlinders. A pot of tea, please. Right. Pardon. Has anything strange happened here lately? Speak no Dis evil. ek jou say no lys. evil. Ja, dit is so mooi. Oh, excuse. I have some good news. There are 2 junior officials from Middle Heaven coming to aid you. They should be there now. Junior officials. Ah. By the way, one question. Did you send them here to help me or to behead me? Because they don't look happy at all. Ja. Hello? Nee, definitief. Names are nice as well. Could you tell me what gods you're working for? Nanyang. Xuan Zhen. I see. So Jy is nie the two baie generals who gelukkig sent me nie. here to- Do you two know who I am? The Prince of Shenle. A true beacon of virtue. Beloved ruler. Did he just roll his eye? He's useless. You should kick him out. Ek kan nie onthou of hulle weet dat hulle elkeen hulle geheim of dit 'n gemeenskaplike geheim is en of dit is soos 'n elkeen het op hulle eie besluit hulle gaan dit doen en hulle het geen idee dat die ander persoon ook dieselfde gedagte gehad het nie. Business is on Mount Yujin. They say there's a ghostly groom living there.
A wicked and vile creature. He Ek likes to vergeet hoe kidnap mooi young is brides. hierdie deel van In the die past 100 years, 17 girls went missing and kuns. countless came together with his influential friends to give many offerings and prayers. They even put a bounty on the ghost groom. Miskien moes hulle net nie daai Everyone was pad talking gevat about it. het nie. Has anyone seen this ghost? They haven't. Wel tot en In met that case, how do you know it's a Chilean ghost was hulle room and not almal something vrouens. It's getting dark. We should find some accommodations. Ek kan eintlik nog steeds nie oor die feit kom dat Ho Chang was soos, okay, die man van my hart het besluit hy gaan soos 'n bruid aantrek nie. So natuurlik moet ek na hom toe gaan, want ek gaan nie dat enigiemand anders hom as 'n bruid vat nie. Dit is net soos, ek kan nie glo hulle daai tipe reunie gehad nie. Ah, These idiots. amper asof hulle dit beplan het. Something's odd. Let's go see. Ek kan dit weer sê. What? It's a doll? Dit is ook 'n goeie intensies You gehad. again? Can't mind your own business. Can you, ugly? Kragsies die glo hulle sê This is soos all your lelik fault nie, to like. begin with. Hoe die flip is dit lelik? Dress up for us. This is too dangerous. If you go up there, you'll die. You're just being greedy. Greedy? So what? We're still killing Yeah. a monster. It's fine. It's honest business, isn't it? But this is suicide. First you won't dress Ah, as dan a maar vir jy daarna bride. kyk. Then we go alone. O, frak, ek het hiervan vergeet. Who's Dit that? is so mooi. Get him! He's a witch! Dis definitief die eerste keer. Ek is so mal daaroor dat hulle Well, what's wrong? baie besorg is oor Chilean, beskermend. We'll pay for repairs. Understood. Met wat 'n geld? What are you doing? Your skirt. You pervert! Die reaksies. Mind your own business next time. Nanyang is well liked, though, even far away from his domain. That's right. He's loved by all. I have a question, but Nanyang was also known as Duke Yang. However, a careless king once misspelled Duke with tragic consequences. Before long, all Duke Yang and I hear as they make their prayers, their cheeks burn red. You bastard! Go sweep the floors! Hulle het 'n baie goeie ding gedoen om dit te translate, If you want the prince to have the royal treatment, then do it yourself. te vertaal. It's abandoning him, isn't it? Ek doen nie baie Twin Jin to goeie heaven. werk But daarmee when nie. things went That loyalty amounted to nothing in the end. now. O, jammer. Don't eat that! Jy mors nie met met die kos nie. So who's in charge? You You are. are. Let's move on. Could I borrow? Hoekom is hy so dierbaar? We couldn't find a Mingguang temple, so we're staying in Nanyang's. You couldn't find his temple? How peculiar. Do you have any more information to share on the ghost groom? That's one rank shy of the worst case scenario. It could cause tremendous harm if we don't stop it. Please deal with this quickly. Great. We need to be cautious, but we need to be swift. Any ideas? The ghost is How? only interested in brides, right? So we should use one so we can't use something like a doll. But it doesn't go after every bride. There's some other factor. It doesn't matter. Soos? Use a man? But it would have to be one of us, and... Hulle lyk heeltemal te veel asof hulle hierdie geniet.
Dit is akkuraat, dit is gewoonlik hoe mense eerste make-up You'd string her up? probeer, jy weet, op die einde uitdraai. Even worse than a wrath. Ek dink nie, ek het ooit die kans gekry om regtig daar te praat, toe ek die eerste keer gekyk het nie, want ek dink nie ek het dit toe opgelet nie, maar die feit dat hulle die vlinder patroon in sy rok in kon werk, is net, hulle het soveel moeite gedoen en soveel details ingesit, dis net amazing. Oh, right, the dress. Please don't get the wrong idea. This is to lure out the ghost groom. Sy weet. Listen. Ek dink die rok is okay, dis meer die make-up wat hulle op die einde verander, right? Everything all right? Don't worry. Just focus on your own safety. They're trying to swipe our belt. Ja, maar, Jean wouldn't help her own neighbors, but she'll help some stranger? Little brat. wel, julle was aklig. Excited about your wedding? It's a big day. I'm a bit forlorn. Die There's something missing atmosfeer from in the procession, hierdie you know. reeks, There's soos something met missing? Like what? Grandmaster of Demonic Cultivation, dis net so Two maids for the goed. bride. I'm afraid your family's too poor for maids. What a pity. Anfang? Die humor. Something feels strange. Keep going. Act normal. It's singing. Ek hou daarvan en ek haat dit op dieselfde tyd. Dis so goed. Laugh or cry. What's the worst that could happen? You could be kidnapped. What? I've been smiling wide this whole time. Daai is nie net wolwe nie. Stay inside. Nee, dankie. Things? Did Ling Wen mention this? Definitief nie. Not at all. About 100. Perhaps more. Vraag. Dit is so Chilean om te wees soos, ek het nie genoeg mana om regtig enigiets te doen nie, en dan het hy Rui wat net so vinnig alles uitsorteer. Hoekom is daai so cool? Build magical weapons. Dit was baie mooi. Ek is so opgewonde. Okay. Ons is reg. Ek hoop ons is reg. Ek voel so dom, maar ek wil amper net huil. Soos hierdie musiek bring net soveel emosies terug. Who's there? Jou toekomstige man. Met die rooi string of fate. He cherished his people, and in turn was beloved by all. En ek dink hierdie is Hua Chang se stem. Die glimlach, ek kan nie. Ek het vergeet hoe goed die veg sequences, kom ons gaan net daarmee, in hierdie reeks is. Het hulle die Heavenly Emperor's karakterontwerp verander? Dink hulle het dalk?
Die blou en rooi so saam is net so mooi. Dit is so mooi. Ekskuus, ek kan net nie ophou nie. Dit is net en net die heeltemal soos ek gaan gou hierdie formation heeltemal opneek sonder enige moeite. En die toekomstige parallelle tussen hierdie en die verlede en ons is fine, ons is op my okay. You can't find a meaning in life, then allow me to be that meaning. Ek is verlief op hierdie flippin show. Hierso was waar ek net dit gaan so dom klink, maar hierdie hele shot was net vir my soos epitome om te bewys dat die mense wat die reeks gemaak het soveel aandag gegee het aan hoe die reeks gegaan het, want die Sambreel is na Chilean toe, jy weet, geslaan. Dit vang net vir my so mooi vas hoe Ho Chang se hele houding teenoor Chilean is en die feit dat hulle die moeite gedoen het om dit so te illustreer. Ek sal net weer sê, ek is so verlief op hierdie flippin reeks. Ek gaan nie lig nie maak dat ek weer die reeks net van voor tot agter wil kyk. Dit is so mooi gedoen en ek het net soveel waardering vir hoeveel aandag hulle aan alles gegee het met die animasie en die klein goed wat hulle ingesit het om goeders te sê wat hulle nie eintlik mag sê nie. Okay, so van hier af gaan ek nie eens probeer om ten volle Afrikaans te bly nie, want dit was moeilik die hele pad deur en ek het dit nie eens reg gekry nie. Ek is so jammer, ek het regtig probeer, maar dit is verskriklik moeilik. Ek hoop nog steeds julle het dit geniet. Dit was so lekker om net hierdie te revisit en te kon sien van 'n rewatch perspective af. Ek het dit intussen tyd alweer gekyk, maar ek weet nie, dit was, jy weet, dit was net vir my anders die keer. En dit was lekker om bietjie die dub te sien. Ek verkies nog steeds die Chinese. Dit is een van die goeders vir my waar die manier wat ek die eerste keer beleef het is hoe dit vir my reg voel. So ja, ek het dit nog steeds baie geniet en ek mis hulle. Ek hoop regtig ons kry binnekort 'n season 3. Ek weet dit is unlikely, maar we can hold out hope. Anyway, dit was baie weird, maar ek hoop julle nog steeds geniet. Laat my weet hoe julle hieroor gevoel het. En ja, as julle wil aangaan oor hoe wonderlik Heaven Official's Blessing is, I'm all ears. Anders hoop ek julle het 'n wonderlike dag verder en ek sal julle in die volgende normale reaction sien. Bye!